Inizjalment l-oġġezzjoni tal-Aqda Repubblika għal maġistrat Nadine Lija kienet minħabba r-rabtiet familjari tagħha mal-avukat personali tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Pawlu Lija, avukat illi jiġi il-kunjatu ta' Nadine Lija. Iżdissa hemm raġunijiet oħra. Dan wara illi ġi żvelat filmat fejn il-maġistrat Nadine Lija endorsjat pubblikament lil Joseph Muscat waqt illi kien qed jindirizza r-reli elettorali fl-2017 fir-Rabat, madwar sentejn qabel il-ħatra tagħha ta' ġudikant. Dan l-avveniment kien seħħ ġimagħtejn biss wara li Daphne Caruana Galizia kienet żvelat l-eżistenza tal-kumpanija sigrita Egrant fi żmien meta Joseph Muscat kien sejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija. Dan kollu ġi żvelat fil-qorti meta xed fit-tul in-nutar Robert Aquilina, President tal-Aqda Repubblika, illi esebixxa dokumenti li juru li l-espert tal-qorti li kien inħatar biex jeżamina l-emails tal-MFSA bħala parti mill-inkjesta maġisterjali fuq il-Bank Pilatus kien skopra korrispondenza mill-2016 bejn iċ-Chairman tal-Bank ta' dak iż-żmien Ali Sadr u l-ex Chief of Staff ta' Kastilja Keith Schembri. Il-President tal-Aqda Repubblika fakkar kif dak iż-żmien Joseph Muscat kien immobilizza diversi persuni biex fi kliem Aquilina isalva lilu nnifsu u fost dawk li appoġġjawh kien hemm Nadine Lija. Robert Aquilina fakkar kif Joseph Muscat kien ħatar lil kunjatu tagħha Pawlu Lija biex ifassal it-termini ta' referenza għall-inkjesta Egrant filwaqt li insista li kieku ma kienx għal Egrant Nadine Lija ma kienx tkun ir-Rabat dakinhar tar-reli.